Ngithanda ukuthi ngikubingelele ngiphinde futhi ngikwamukele khona la kuZimi Life. Sengiphinde ngabuya ke futhi nezomkhokha before nje ngihlale kodabeni. Ngicela ke mbukeli ukuthi ungakhohlwa ukuthi ulike and ke usubscribe. Namhlanje nguphathele kamathiza omkhokha izinto nje okumele kuyilindele lapha kumkhokha kuloke leli viki esikulona. Ngizoqala ke la ngendaba ke ethinta uSiphamandla sola kumathiza baveza ukuthi ke uMthembu uzotshela kuSiphamandla ukuthi ke akabuyise umhlambi wakhe. uSiphamandla uzobeke sedlulisa umlayezo kuyena kuNdlovu, uzobeke semtshela ukuthi ke uMthembu ufuna ke umhlambi wakhe njengoba kuNdlovu kuyena umkhululi lapha ebandleni lakhe ke uKhulekani. Ngidlule ngilapha kuMamzobe sola baveza ukuthi ke uMamzobe uzohamba lapha kwaMthembu and uzofike ekhulume kabi lapha noManzimande, bazoxabana kabi, bazozeke bebambane nangezandla. Baphinde baveza ukuthi ke kuzobuya uSibusiso kwaMaphalala and ke uSibusiso uzobeke setshela uMamzobe ukuthi ke kumele ehole ibandla lamaJudiya. Okunye futhi abaphinde bakuveza ukuthi ke uMamzobe uzobeke setshela uNdlovu ukuthi ke akasuke esihlalweni. Izomcasula kakhulu uNdlovu leyo, babeke sebeveza ukuthi ke uNdlovu uzobeke setshela amakhosikazi akhe ukuthi ke wahambe eyoshaya ke uMamzobe. Baphinde baveza ukuthi ke umlungisi longasekho uzotshela kuMamzobe imfihlo enobungozi nobumnyama. Babeke sebeveza futhi ukuthi ke uGabisile uzombamba koqotsheni uMamzobe ebhizi ke lapha nezikhwama. Ngisakuye uGabisile laba veza ukuthi ke uGabisile benolwazi bazoyithola ke besenkingeni. Baphinde baveza ukuthi ke uMamzobe uzophoxeka and futhi ke uzofuna ukumshaya uGabisile mayethola ukuthi ke engehle ebenomzukulu. Yizo-ke lezi zinto ezibalulekile okumeleke uzilindele lapha kumkhokha. Aphela lapha-ke mbukela amathiza, ngicela ukuthi ungakhohlwa ukuthi ulike and usubscribe. Ake ngithi-ke danke, ngiyazibongela.